Lamka to kan tu ting na begun chi bai I channel lu on like saka on subscribe sak dina ko pi ma ka hon ngena na hon mu le Tuni hi pp kit pp dress kon sila azia kai le Tuni na doctor le nurse te na sample collection anei de kwa amauten bangchi banga hiai sample collection nei sekwa chi theu thoi mai na hoi dia kisai hiya en tu ten leng hiai to kisai mu ngei dian kin tak zia ka hiai banga hongki dress hiya lumma ma ni banga sat le khol bang luang zia zia hiya doctor le nurse hiai banga pan late hak sat di dan kha thei mai hi tu na et nai nei di hiya doctor Chingnunsiam ama Hiai Tuni sample collection to kisaya in charge hai men na aman bangchi bangapan lak som bangchi banga hi so ma hi wachi te hei u thoi men na ma salo chikina houlimpi di doctor Tuni hiai sample collection hei nei dek naw nang adia na first time he kele na bangza ve nai ta sample collection team hi CMO noya hongki form hi sample collection team kha team group ka phawa ke kha team number 3 ka hi leader ka hi ken team kha member ni ka ne ya toa tulela community health officer nurse malsom twangi le nurse sister Lydia Nyangpi tulela tingkang paipih chhi posting hi Tuni kha ka 5th day of sample collection wa hiya ko team working kha zanta nina zale som ka samples ka collect kheta wa Tunia kha I plan dana hile sample kha he sample kha zanla mina li kala hinwa Tunia kha somle thum kila non de hi jagin total kha he 17 samples kila di Maban kha Tunia kha tunua 5 samples la non dingin RCT ale 7 samples la non di chi dan he Tuni tuano na laksa tingu mo ei tuanon gen zawal la ta na hi hei ting la ka positive case omta he testing lampang kha jenim sa district bangza hiamin le nasataka Chief Secretary Akipan order Roma Hizagin ni tenga testing pen supung di je Hizagin kha test tamlo ma engine storage pen kha gidai lo ji Hizagina tampi khat be thuina test thei kewa ka kipan new kha Wednesday date 21 na hiamo hoi nya ka test te ule kha result zan khonga ki mu pan panoma ko team pen chatin ka test na pe no result kha abu kim ka thei nai keyo achi le tua hiai sample na collective kha ni bangza a resulting wa na dinga mo ni bangza bang hun lut zawa 3 to 4 days kichi se ka hiya hilele tu tunga pen alo tong sang wa jakina ama samples ki thon se kha 40 to 50 lel khonga hiya hile to kha samples ki collect kha like minimum 200 minimum 150 more than 280 first day phai zanlama Friday nya ka thot pen bang 280 hiya mo wai sia ka kha ates lampang pen le kha hong slow chi da nang hi tuna no hiai tuana collect detail mo ai bangchi banga blood draw mo ke le bangchi banga na test dan tang piu COVID-19 testing da kha swab ni kila hiya azyak tu a virus pen kha pharynx nak le gol izop na hoimun la ka kha amau te tam dia ka hi chi zia kina hoimun na viral load pen kha sanga hi zia kina nak banga suta nasopharyngeal swab hi keile kamsunga thuna oropharyngeal swab kila tang pe hiya vial khatong ki provide da waya swab leong ki provide vial khata kha swab khathi nga hi zia kina kha amain chu vial khata kha nasopharyngeal le oropharyngeal swab kha ka guang khomwa hilele state lam kipana thu hongom no na hoya kha oropharyngeal kama pin la ngai non loina na ku pen chau nasopharyngeal chau la ngai chiun chin hoi ja ka kha to khan nasopharyngeal swab chau la patient pen kha gam a doctor la tu pen tha kipana kha meter khat khonga sagina alu khaning chik hon til jek diwa mo hong van dak jek diwa hu cha hoya en anaka kha anak banga kha hoi nasopharyngeal swab pen mo hu cha thun lu ta hu cha swab
ti chidan hi hoi ilakyak jang kha bot tan dingin ka assistant nu nurse nu penin avail kha honsa na toy di wai pen ken avail pen ne vasu kha het lowa kha hi jakka va drop di ke to ka assistant team te kha nurse te kha contact him himom lo di ke kha client ham inmates pen to ki contact chaw di while physical contact om lo di accept chaw contact di mo wai hi le cross contamination pen tom di ka nurse te to chu ke le ki touch khalo di amau te gele ki pyak to na wa bang ma ki touch khalo di khatin avail asid khita asil khit jang kha a nurse khat penin kha a polythene bag kha ready sa open na koi di khatin drop lo ti jazip ti mo o hi om lo a hoi tak vaccine box sunga kai samples te kha a store the sung kha 72 hours 72 hours ki store the in while 2 to 4 degree store te di kucha 72 hours sunga test man lo di hi le minus 14 degree celsius akha store ngai so lamka khawai facility ki nei lo so sample sila ka le ki test pa ki le kha sample pong la ki na testing pen ahun takin ki hi ke le a result kha false negative ong hi di so false negative chi chang atak tak positive na hi la test hoi lo sia khyam test late ja khyam kha result pen kha dik lo ong hi le chu ami pen n negative chi na pom mok taleng ama pen positive carrier banga na hitale asymptomatic carrier banga na hitale community ha hoi pen in hon spread le hu cha a disaster chi di ha epidemic pen khom lian de community spread chi pen hu cha ngom the hele tu ta dia hu chi chu ki proof from nai lo tuna no I bangano adina amon hoi hun to na in na the na pp ti khong na hon protect zo ta tak diam PP kha hak sa pen kha a doffing a hiam mo a sil pen chu le anyone can wear mo hile doffing a dekha a steps tom tom o ma hiai lak so ma sak di hi chi di I khut te kha every step kha thil kha thi ting kha I hand sanitizer za di chi da ne hiya wai kha heitien hon protect di chi chu 100% proof a hi chi chu kha gen thei ke mo but kios bang omina wai khut gwang dun na te mo kios bang omina wai sunga hi leng chu a protection kha nak taka hoi sem ding in ka ging ta patient to kina ilo lo di hu yong nung le le mo wai khalo di to chu en hi cha open ai cha ilang mai chang kha hui koi lam pangang nunga hu in ei lam ban nung hya a hi ke le hui nung pe ni nurse te lam nung khai ha por mi piom te lam a virus an mut khadiam ei ja ka kha a virus pin airborne na hi ka china che hi lo but there are some droplets mo hui in the heart chang droplets pen hui in mu the chang mo hu chi le om the chi man tho he to he na PPU kha single use ya ke le na jang zat gel thi na ya single use be ka hi PP kha autoclavable le to a om dia hi le tang pe hi cha government in hon provide te to usually they are single use ka zat khit chang ho kha yellow bin kha afeka doping procedure hoi taka zuya hoi teng hoi taka koi khit yin hoi changa we usually burn it at that moment ma ki hal ke mai ki use thei non lo him sa any like treatment dan le ki hi lo in chin whatever we use ki pai to mai mark si na bang teng hi tale mo shoe cover hi le gloves teng ni ki pai back ni community quarantine center kha atam sima mo hei community na et kai hi chiang ina tuna muan mo khen khat bang omta hen la doctor nurse kha I dei bangina available kai tale bang china amao panala thei diwale first kamo poimo pin hai COVID-19 na thei ju social distancing physical distancing koyam symptoms nei lo hiam mom le maintain di always maintain distance so tuna hey center bang if there's one suspected case mo fever hon nei hiam sore throat hiam khong hon nei om jin le ju ama pin kha dang te to ki mix sak lo di and then he in charge ki pya hi ven male doctors staff nurse te khong amau te inform masak ben di amau higher authority on inform don chin higher authority on inform hi chang kha pai di dan kha ki cha hong bang khat di en ngai poi mo loina e gari khonga suspected ti hospital va puak bang le thil protocol dik lo hia boina om le en phone call thua higher authority hil dingin higher authority ten kha ambulance janga kha
suspected thong pi diu hai changa kha hospital le to hei health department hi min kha amau ti suspected til any passengers de buang na di kha ven atwan ki nei it's not mixed with the health workers vehicle mo hai jaga hwai pin kha hoi ta ka hai pu khrai ta kha zat ki changa spray siang se so we can use only that vehicle to transport them ตัวเฮน่าเทสติวค่ะอัน negative เชียงอะค่ะ home quarantine พัลสักได้ไปไว้มั้งอาจีเลยเฮ home quarantine พัลสักหิวเลยอีบางอาเดียนนะจีบางอินะอีเราหอยที่นั่นตันอมเราได้เดียม hey nan na khan novelty chi ma hi mo medicine hi na any feeling le kha a definite symptoms yam a definite treatment kha kimunai lo vaccine ong ki gen le a definite kimunai lo chat kimunai lo hai ja ka anan na pen 14 days chawa la hwai a hi incubation hwai za chawa hi chi pen ka dik thei lo mo 28 days chi polom ken 25 days chi polom but he na kha mu thei lo fight hi ja ka epidemic ong hi changa e ki protect thei na to use of mask physical distancing regular hand washing hwai de kha poi mo pen hin ka thei ke mi ma ngai da nin mo doctor le nurse khong la hei to kisai na na kining ching tho ya health worker kining ching chi hak sama ama to ko team guk te bang le continuous ani nga sung koi mun to am to ma hi cha pps la ni san wa ya hi cha shampoo ko le ka ki wa ko le ya rest chi hi kam hunai ke jing kal ka kwanu ni dak tak sa gi da gya ta na hi cha boy lai e to wai ja ka kha ko team te bang le bang tan pang zo de ka ya chi gi thei lo mo hi le le si moi na hon age hon promise ta ni na ko team kya hi lo team dang bang le ko le ka team teu ko ka hol sunga a team dang li an om di vai chang kha e apoi mo khat chu ko team ti la ka sample de khadu bang positive ong hitale ko le kha mandatory sample tester te kha ko le ka team teu kha ko te sunga idi so ka result depending wa kha ka quarantine ngai wi ha a hi kele institution na health worker institution an quarantine diwa ma hi kele home quarantine di ha chi wai ping khong le kha mo decide non ngai di Kipahhuai na hunoi tang nan pekjen hei to kisaya atom na pending ina e banga nang mu da ni na mo e ikiven bit the na ding wa lampi poimo na sakhen khatte hei e COVID-19 to kisaya mi pi bang tan hiam the na kinei ma le hi chi banga panlak poimo a hi chi lam pang nang poimo na sak diak tin ngian the diam COVID-19 hi e puta na ki thei siam nai lo ka chi ma bangina thei siam lo hi ma le hang e lampang hi te hi tam pi ana oma i sian tho na lampang khut sian tho na hand hygiene kam sung sian tho na oral hygiene le respiratory hygiene khu le ha chai chang om dan chi te hi athak ta ka ikizil thako de hwai ka sa a khut sil siang hi mok sil mai hi loina hand washing techniques 7 steps te kha hoi ta ka zui theina ipot chang ina marks thoina mi to ki kum to aloin mi ki bum loi namun te kha gamla theileng hwai hi naktak ki protect theina dia hi a yon ve tak chang in a treatment tak le hongom ke dia dam doi tu da din mo hi ke ya he testing na de swab ki la chi bang le thil nuam het lo wa hi a lo thei lo hi ja kai hi ngai hi a he te khong pum pel thei di na ina om cha ti na ki kep sang thong na khan na sa takin pan leng chi hi kan ge me ta hi ti pa ke ba hoi ma mai no noi tak nan pek ja kina Tunia sample collection to kisaya imu thei hei tinga hi a imu ni thei cha da doctor le nurse ten na sata kapan lawa hi chi khai thea hoiloina pp tuna ka sila hei sil lel bangleng anuam lo hi lo hi chi kha chianga doctor te na nit tenga hei banga ki thuama hun janggi gi hi nawa hei te amau te ki piak zo na thu pi sa i phat ma Tunia sample collection a omte teng leng bangma chilowa negative vek a hong hiu ide isang na sang pe ni khaga lamka tok entu the teng tunga ki pa thu gen in le hei i channel u on like saka on subscribe sak dina ko pi ma kya ka hon ngen wa hi ki pa ke